Zun ni som pani Times of Mizoram News editorial clear tu zongsong te chibai. Manipur Tribal Forum Delhi MTFD in Supreme Court writ petition number 549 of 2023 a file. Manipur buaina wanga biak in ti chiat le hal zani som nga pakhat a om ti in atar langa. Heta hian Meitei Kristian te biak in som sari atelve ani. Meitei Kristian Churches Council Manipur MCCCM chuan nimin zun ni som pakhat khan Manipur Tribal Forum Delhi te hena ngen na siamin Supreme Court writ petition Meitei te biak in teltir lo turin an ngen. Hetianga Meitei te biak in Kuki te nena me belhi kandu lova kandem takzet writ petition petu hian Meitei biak in temhing thai bo vek turin kan ngen MCCCM General Secretary Sanjam Kankati chuan ati. Tin Meitei biak in anmer telawanga buaina a omani chuan petitioner hian mo aphurbokang atibok. Engpo ni se MCCCM thu chwa hian Meitei te biak in somsari lai halet ki chiat ani ti aron nem ngeta. Namle namin kara buaina ringot chuni se Meitei te biak in hi an khoi tel lo topang. Chuwangin Manipur buaina hi Meitei le Kuki buaina ani satlia lova religious war rongkai ani kanti photo kha. Meitei Kristian te hi dinhmun khirtaka anum ve mek ni in alang. Meitei le Kuki buaina kara sa khothila in beina athleng boka anham anga soi chuan Meitei an nimiawa Kristian an nia wangin hill area chanvo an nei velo. Lelama chuan an chipuiten sa khothila an ngai satel ve boka. Vanrama om ho don thoma ila he khovela kan om chung chuan Meitei le Kuki te kanin remle theito don si lova. An chipuite an thlo pangai ta ani. Tin hetiang thu hi vaunakara ron chua po an ni thei boka. An rin na thlenga lo soi sel hal chiam kha afin thak lo mai thei bok. Manipur MLA Paulin lalhau kip chuan zun ni som pakhat nimin pathian ni khan aizola tangin New Delhi apan. Tribal MLA som tenen New Delhi meeting an nayanga separate state union territory le Greater Mizoram chungchang an soiho donani. MLA som te hian lungrual taka thutlukna an siam thei chuan Prime Minister Narendra Modi mu an tum dona state union territory le Greater Mizoram a engemo ber chu dilan tumani. Tribal MLA som zinga pasari hi BJP an ni a adang pathum po hi BJP ne na inmong zom National Democratic Alliance telve tho an ni a anvain BJP MLA anga soithei vek an ni amaro chu an o hi BJP hian angai poimo viawlo ani mai thei bok. Assam CM in Kukin ham sipaite akom Zun ni soma infalatlo tumkhan Himanta Biswa Sharma Khan tribal te amu velova amaro chu tribal right tu te mu thwai atumti asoikha. Zun ni som pakhat nimin pathian ni jan khan Assam Chief Minister le Neda Convener Himanta Biswa Sharma chuan suspension of operation SOO nuaya om Kuki Helpawl te Guwahati amu a remna le muanna aom le thainan malak dan tur an soi ho ni in Northeast Life chuan a report. Inbiakna hian SO nuaya Kuki National Organization KNO le United People's Front UPF Raitu mi pani veve anvain mi pali an telani. KNO le UPF Raitu te chuan Himanta nena anin biakna boruak athat thu Northeast Life palai an rila. Press statement pangai ero an siam du lo. Assam Chief Minister Himanta hian Chorchanpur le Kangpokpi to thuai atum thu asoibok. Chumi huna tribal civil society organizations rang te koma tumbokani. Assam Mizoram Ramri buaina wangin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma hi kan ngai na viawlo thaya. BJP ministry a hi chuan ani aya tlonlung oi masatur anom kherlowang. Himanta Biswa Sharma hi Meitei Civil Society Organization te chuan an ngai na lo ve khopa. Achan chu Northeastern politics a ain rol kim veka. Opposition party tu soilo BJP party chunga po aru ka hotu hi anga ve viawani. Candidate le portfolio changphalo ten an ngai na lowa. Tin Muslim ten an hoviaw boka. Assamese le Bengali te kara in ngay lona aom ve boka wangin Himanta hian du lo tu anay ve nualani.
Imphal Free Press editorial Himanta chu tunge ti alang ko maya Meitei te adu sakviau an ding big lo tribal te point Himanta hi kan ringam chia big lo achan chu BJP tlak tlum atum luata Hindu wa atui pui tharve a hetyang dinhmun hi athleng thayani ama mi mal taka hi chuan Assamese ani na angin tlangmi te chunga aswal viau lo thei bokani Meitei le tribal ten thin phudep depin Himanta malak na tur hi kan ngai chang ve ani taber mai India Sarkar Ministry of Home Affairs North East Division Deputy Secretary to the Government of India Narendra Gautaman June ni soma Manipur Peace Committee achwa kha Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh atelvia wangin anhol thu Nimin Khan apuang Peace Committee atelve member somni pathumna Kuki P Manipur President Ajang Khongsai point Manipur Sarkar nen Peace Committee control thei lawang ti in apom lo thu asoi Ajang Khongsai chuan asoi zel danin Kuki telaka wall out taka civil war puang tu Coordinating Committee on Manipur Integrity ko komi po Peace Committee zuktel tiramole remna le muanna kandu amaro chu tunang hun khirtak tharum tho na alachwa reng lai yan Manipur Sarkar nen inbiak aremlo atibok Peace Committee member som panhi na Zelungdim Retired Indian Defence Account Service IDS point RMT na po lalovin aming anlo zia telve thu asoya India in Russia ral thuam layatum finalize turin kumsang ni som parukhan Russia a tirkani a kum som thum pasari zet India tan na ka thok nuwa Manipur Chief Minister in Ramdang mi ti in min kawa he Peace Committee hi Central Government official ten ruaizok se ani lo chuan ra achwa don lo hetyang boina thlakhat IRA sarkar in akal tir hi aza thlak ti in zelungdim kumsang ni somnia pension chuan asoi Manipur DGP hlui pi dongel po Peace Committee antel tir vele boka DGP turpo andu lo mai ni thuma tang to sira an hnol to kha tribal te bum nan toktara manle antumani pi dongel hit tun tha pension turani a ama chau hi government official omchun ani Biren Singh chuan officer on special duty OSD Home Department apet chuaka pension to angin an ngai ngi an husit ve hrim Minister nemcha kip gen po member atana ruat ani a apom le pomlo zot antuma anbe pop thailo Peace Committee a hian Kuki zomi mar anom ve nuala an ngai dan kan threvek lova kan vaya thatlan na tur chuan pomlo lo hi afu berang Biren Sarkarin Kuki telaka indawa puanga thakhat lai kan indo hnuwa remna siam tu tur Peace Committee a Biren le ahote anhan ruat le hichu Amit Sahi alo neutral lo hleti alang Indo na po ti top thailo Meitei radical te fui pora ral thuam petu Biren le akabinet te hian remna an siam don lowa Manipur Governor Anusuya Wike chairperson nanhuaya Biren Singh alal le ber thawang India ram kalphunga Governor hichu rubber stamp anglek anisa hrimhrima Opposition state Governor te hichuan power anlek ko theidewa Central Sarkar in a thopa wangin Manipur Governor hian Biren Singh thulovin engma atidon lo Assam Chief Minister Po Khan Manipur Governor amhumia lo mole chuwangin state level Peace Committee le district level ami te hi political solution aw ma chu troyom lowila ngoisan mak athat ber arin Israel le Palestine anin dawa United States siro pui viau ma se remna siam turin tu main an bay say ngai lo achan chu Israel athop em wang ani chutiang bukin Syria Iraq hi Israel le Palestine ram then nai ni ma se remna siam tu an thailo Palestine an thlop zo kani an ma ni hrechiang tu an then neutral berangai Egypt chuan inbiakna do kan abuat sai sak thina anin rem le nge thin Union Home Minister Amit Shah thilti dan hi amak angrenga Manipur Sarkarin a sponsor Meitei Civil Society ten Kuki te anbeya remna siam tu turin Manipur Sarkar bok anhan mathe hi
Hindu le majoritarian centric atam jok le Hindu te uchuak takadu sakna ani Peace Committee hi apoimo lo tribal titan separate administration aom hunhuna remna le muanna aom hal thei India sarkarin KNO le UPF te demand a rechiang to a Amit Shah point ITLF ten separate administration thlen khan SOO group tenen kanin bemek atia India sarkarin political solution 6 schedule territorial council union territory a engemober Kuki zomi martetan apuan machu sarkar malakna thlop lo turin non cooperation movement ITLF hian puang to maise tribal MLA som tepo khwa khirna siam sak boxela nakina poisa suma lo lung oidu anom le palang biren sarkar hnuaya Peace Committee state le district level ami hi tribal ten thlop lovin nol tlatila chu kanwaya natur ni in alang tuntumata na kan news chu khati jong khani le maisela clear tu te top thlengamin lo clear sak le wangin invite chunga kan lo me